Mu Buhinde indege yari itwaye abagenzi 244 yakoze impanuka, naho imyigaragambyo yakwirakwiye henshi muri Amerika. Ni mu gihe Bill Clinton wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nenga perezida Donald Trump. Naho ku rundi ruhande RIB yafunze umushinjacyaha ukekwaho gusambanya umukobwa. Nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official umuyoboro kugezaho amakuru yizeye kandi acukumbuye 5/5 ibyo gusuhuza nk'abandi yantatiriza bagiye ku migabanzi banze nkabazininga mu nzira narose zikabima imana ntizira amagambo agambanye barunduka ikiganje. Ukaba uri kumwe na mibahinga no gusuhuza naguha ikaze muri aya makuru y'umugoroba. Indege ya Air India yo mu bwoko bwa Boeing 787 harimo abantu 244 yakoze impanuka nyuma y'igihe gito ihagurutse mu mujyi wa Ahmedabad mu burengerazuba bw'Ubuhinde yerekeza ku kibuga cyitwa Gatwick cya London mu Bwongereza. Iyo mpanuka yabereye mu gace gatuwe cyane ka Meghaninagar muri leta ya Gujarat kuri uyu wa kane tariki ya 12 Kamena 2025. Yarimo abagenzi 232 n'abakora mu ndege 12, bose hamwe bakaba 244. Abashinzwe kuzimya umuriro mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubuhinde babwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko indege yaguye ku kibuga cy'indege. Amashusho ya mbere yatambutse ku mateleviziyo y'Ubuhinde yerekanye umwotsi mwinshi w'umukara. Ubuyobozi bukuru bw'indege za gisivile mu Buhinde bwatangaje ko indege yakoze impanuka nyuma y'iminota mike igihaguruka ku buryo yagiye hanze y'ikibuga cy'indege. Minisitiri ushinzwe ibijyanye n'indege mu Buhinde Bwana Ramu Mohan Naidu Kinjarapu yavuze ko yatunguwe kandi ababajwe cyane n'iyi mpanuka. Ati inzego z'ubutabazi ziriteguye kandi hashyizweho ingufu zose kugira ngo amakipe y'ubuvuzi yoherezwe vuba aho hantu. Naho mu nkuru ikurikiye nuko imyigaragambyo y'abamagana umukwabu w'urwego rw'abinjira n'abasohoka wo gufata bimukira badafite ibyangombwa yakwirakwiye henshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton wayoboye iki gihugu kuva mu 1993 kugeza mu 2001 anenga uburyo perezida Donald Trump ari kwifashisha abasirikare bo mu mutwe w'inkeragutabara. Iyi myigaragambyo yatangiriye mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California mu cyumweru gishize, ubwo perezida Donald Trump yatangiye kohereza aba basirikare bazwi nka National Guard kugira ngo bayihagarike byihuse, gusa ntibashoboye guhagarika abigaragambya. Guverineri wa California Bwana Gavin Newsom yamaganye icyemezo cyo kohereza abo basirikare, asobanura ko ubusanzwe National Guard idashinzwe gukumira imyigaragambyo ahubwo ko ishinzwe kurinda imipaka y'igihugu kugira ngo kidaterwa n'umwanzi. Newsom agira ati demokarasi iri kugabwaho ibitero imbere y'amaso yacu, ibi bihe twatinyaga birageze. Umuyobozi wa polisi muri Los Angeles Bwana Jim McDonnell yasobanuye ko abantu 400 ari bo bamaze gutabwa muri yombi muri uyu mujyi washyiriweho guma mu rugo mu masaha ya nijoro, gusa ngo abigaragambya nabo bitwaje ikoranabuhanga. McDonnell yagize ati baje biteguye bafite ibikoresho bihagije, bafite itumanaho rya radiyo, bagenzura imiyoboro ya polisi, baradutobya kugira ngo badukure aho dushaka gufatira abantu. Clinton yagaragaje ko abasirikare b'inkeragutabara baba bakwiye kwifashishwa muri leta
mu bihe bikomereye igihugu birimo iby'ibiza cyangwa se hashingiwe ku itegeko ryo muri iyo leta. Yagize ati Perezida Donald Trump niwe wishyize muri ibi bintu none ari kunegura California. Iyo ugiye gukoresha ingabo muri leta bisaba ko haba habaye ibiza cyangwa se abashinzwe kugarura ituze bagusabye ubufasha hashingiwe ku itegeko ryo muri iyo leta. Muri leta ya New York, Illinois, Texas, Nevada na Washington naho hadutse imyigaragambyo yamagana imikwabu yo gufata abimukira badafite ibyangombwa. Hari impungenge ko bishobora gufata intera nk'iyo muri California. Mu mujyi wa Spokane muri Washington, abigaragambya bitwaje ibyapa byamagana uko abimukira bafatwa. Bagerageje gufunga imihanda, polisi ita muri yombi abarenga 30. Meya wa Spokane Lisa Brown yatangaje ibihe bidasanzwe muri uyu mujyi ndetse na guma mu rugo itangira saa 3:30 z'ijoro ikageza saa 11 za mu gitondo mu rwego rwo gukumira ibikorwa by'urugomo. Umuyobozi wa polisi muri Spokane Kevin Hall yatangaje ko mu bikorwa byo gukumira imyigaragambyo muri uyu mujyi nta myuka iryana mu maso yakoreshejwe cyangwa se amasasu adashobora kwica, ahubwo ko hakoreshejwe umwotsi utangiza. Polisi yo mu mujyi wa Las Vegas muri leta ya Nevada yatangaje ko hagaragaye abigaragambya bari gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko. Yabasabye guhagarika imyigaragambyo, bitaba ibyo bagatabwa muri yombi. Yagize ati twemeje ko hari abateraniye kuri Las Vegas Boulevard na Clark mu buryo butemewe n'amategeko bitewe n'uko bari gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko, nibatagenda barafungwa. Mu mujyi wa Seattle muri leta ya Washington hagaragaye abigaragambya baririmbaga indirimbo zamagana urwego rw'abinjira n'abasohoka bafite n'ibyapa byamagana umukwabu umaze iminsi ukorwa. Meya wa Seattle Bruce Harrell yasabye abaturage bo muri uyu mujyi kwigaragambya mu mahoro, aboneraho kwamagana icyemezo Trump yafashe cyo kohereza inkeragutabara muri Los Angeles. Umuyobozi w'inkeragutabara ziri gukumira imyigaragambyo muri Los Angeles, General Major Scott M. Shaman yatangaje ko hamaze koherezwa izigera ku 2,000 kandi ko hari izindi 2,000 zagera kuri uyu wa 12 Kamena. Dusoreze kuri iyi nkuru y'uko u Rwanda urukiko rwafunze by'agateganyo umushinjacyaha ukekwaho gusambanya umukobwa RIB yari yafunze. Byatangiye RIB yakira ikirego cy'umudiyasipora wavugaga ko hari umukobwa wamuriganyije amafaranga. Icyo gihe RIB yaje guta muri yombi uyu mukobwa, irangije dosiye ye iyishyikiriza umushinjacyaha. Uyu nawe dosiye imugezeho yarekuye uyu mukobwa ngo akurikiranwe ari hanze, ariko bikavugwa ko hagati aho bahise batangira umubano w'ibanga warangiye ngo umwe ateye undi inda. Ubu uyu mushinjacyaha yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ngo iperereza rikomeze uko rikora. Mwakoze gukurikirana byose niyo official, umuyoboro ubagezaho amakuru yizewe 5/5. Wakunze inkuru n'ibiganiro byacu, kanda like cyangwa kandi kuri share bisangiza abandi, unakande subscribe niba utarayikanda ujye ukurikirana ibi biganiro bikugerereho ku gihe. Bye bye, Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, bahe kurama no kurambira kubona ibyiza.